Yang okay Pohnpei malan wow na rakso kon Pohnpei wow ki sanan kan ko likan ko nanalang ko nan kani ko wow choro rang sabal machail kopna Korean kopna speaker and legislature sound ko pong labalab nan paliensya momot sa government o chon Pohnpei unsak pechawan luka kupran koras hong nan sabal machail rongan ranwach Ngay sa Nicolas mapan pechawan kalali kong purakan, hautapan sa palmachay rongan ranwach. Hoya charalapan sa palmachay rongkan, kamanaman land Board of Directors and Palian Public Land Board of Trustees, Koreaw, Sawas Sangwin China, Kosilu, College and Micronesia Pesan pechawan uya ko sa school, o kapayo sa palmachay ran masalangan wen Pohnpei. Rong sang kolonya wen Pohnpei. Nan meeting choror karyapak the special session and legislature kay sa kan wen Pohnpei me pachawan uyawi. Nijilay silisa kan barya kitriya isak lagay isak na mensang legislature kay sa kwach pachawan aletar o kamananar Board of Directors Triaman ang Palian Pohnpei Public Land Board of Trustees, o yet tuan paidano suswach ang Mr. Patterson said usus Riyaisak, hey, o usus suluso, o Mr. Esram net usus Haysak Payaway, o usus tuwawso. Koreawan sa palmachay rongan ranwach pansang palikarwain Pohnpei, ni July Riyaisak Payawan Pariya kat Riyaisak Anaropol Livingston 8 Taulang Secretary, and Department and Health of Social Affairs na piniyan sa Wachawiya Chairman and COVID Saktual Task Force and FSM o Honorable Roque F. Cantero, Deputy Secretary Department and FSM Foreign Affairs, Pechawan Chuang His Excellency Wang Shen, Ambassador and Wayne People's Republic of China and Wayne FSM, ang nipachuatan ko kon isak mauyatip sa unsawas koy, Pachod lang ito, mauya sa was detonation ng Winepesam sang Shanghai Province ng Win China. Nananan pa sa darachingal sa kartami pachawan uyayar, mawakan. Pachawan inaw kumawin China pa niya, pachawan sa wasaway na pesam ang nansangan uyapan sa waskaros, kaya niya nga pali kapalin kapinsalit suma, COVID saktual men sa wachuya o maman miya winit the vaccine me wen ebesem en yang anki o pinyang ki sabal machail wekan en nan sampa epil pachawan kasaleta me wen China panu yawan arail kang koras wen yang apali wen ebesem sang nan kapal en sumawach Nan programen kasarawian pachotan sa waswat, Secretary Taulang Bachawan niya chingal kapangkalangan ang government in China, puya kita taklaut kan may rail pachawan uyuya, ang uyawitan wini te vaccine, me panuya palpan sampa. Wen China pachawan tar palpan so mga COVID saktuaw nan wen nepesem niya pachawan tar ni chala, Silinan, silop riyanan, chala, lop isinan nuwaran mo ni, ang sawa sa nga Besam National Government o Pohnpei State, o chala, lop limanan, mauya tuksong sawasan medical supplies. Nintuan tami sansan menan sampong, ang September sa kayo, panuya, sampar sili sa kayo, Mawain China o wain nepesan pachawan miyaki, tata ka neupana, nanpungan way riyawach. Kasuluan sa palmachay rongan ranwach, sang nakapalan sa mga COVID saktuwa masampa
Kachin tepachuan sosopai alata sabul macai college and Micronesia FSM ha socho wiara chungal ko sabul school and semester and spring me kung kasanti and wiyawan sampongan May and pariakut riyaisak ha socho poita yay makareta college and Micronesia FSM ha pachuan wiyaw ko sabul school ne chulay riyaisak tuwaw riyakut riyaisak Ong rail sarikan me pachuan naksanger nan semester and spring o semester and summer. Kasabul school watch pachawan wiyawn into one match ye tried through graduation o pachawan wiyawn and wasan peti and stosa me pachalukan chim and college and Micronesia FSM Palakar Wayne Pohnpei. Lan sa kulmachay Rongen Rahn watch ye ran masalangan Pohnpei ni July silisa kayo riyakat riyaisa. Ngalangal ban miminipit 0.2 kulak 8 minit isak lumaw. Tauli ni maisang ulal ban miminipit 3.0 kulak minit silisak limaysak silo morain sa was. Ngalangal ban miminipit 0.0 kulak 1 minit paisak ni sauchuk. Ngalangal ban miminipit 0.8 kulak minit paisak ni soran. Rahn wo chang pan miminan pungan paniyay ro balmasan ni nataisak leleisak lumaw pan kak mokitla palmasa morin sawas ilok lukan paina pan miminipit lumaw lelisu pan tabokan yang ak marmara kan kachaw o pan kak miyang len nan sawwe nin sauchukan Rahn wo chang pan miminan pungan paliyapang o palmasan ni nataisak leleisak lumaw Ilok-lukan paina pan miminipit limaw laliso pan tabakan yang aki kochaw o pan miyang len nan sapon. Rahn kaunap len Rahn saraw yang pan miminang pungan pali. Apang o palimasan ni nataisak len riyaisak ilok-lukan paina pan miminipit limaw len wanaw pan tabakan yang aki marmarakan kochaw. Wan lam-lamran ayo. Miminitigrwali sa kisu wan lam-lamran mansang Rahn watch. Miminit isi sa kwalo. Wan sa songan kochaw mamoratinan raira na warya isak payo. Mimini insis 0.0 wan sa songan kochaw. Mamoratinan raira na warya isak payo. Mimini insis 8.2 isak walo. Pohnpei pan rusang kochapin kulakwano minit pa isak wano sinin sauchuk. O pan prong salang kochapin kulakwano minit riya isak kayo naman sangan lakap. Maingko yay macakan autapan sapon macayan Rongen Rahn watch kalanganan kupuran koros o kasalilyo. Ang